Paróquia São José Aimutim, da Daune realiza a competição Lê Bíblia, Salmo, Discurso no Pintura, Palabarik Sira Husitina Gituto, Sanulo Resin Lima, onde celebra aniversário e existência, padroeiro paroquiania, badala Sanulo Resin Hat, nebe se celebra iha lorong ida fulang maio tinan rihun rua ronul resin. Tema ba celebração iha tinang ida ne maka, hamutu ko São José, sai creda ida nebe servi no protege. Chefe comissão organizadora, Padre Albinus Boleng Lonek CMF, hateteng celebração aniversário tinang ne, marca diferente, hotinan sira antes, tamba iha tinang ne fo prioridade balabarik sira atu conhece ambiente paroquianiang. Tama atu celebra festa padroeiro iha 1 de maio, ida sempre halo competição. Competição ne ba sarani toma. Tinan kutuk ba hanesan geral mabe itinan ini ami halo diferente ituan ami komesa ho labarik sira labarik idade 7 tahun to 15 tahun. Nah, depois kompetisi nelaran mak kita halo hanesan leitura, primeira segunda leitura, depois salmo, canta salmo, phone mak taukor imagen São José nomos discurso. Diskursu tambah sa ami hanesan aminta kompetisi ruan mak hanesan phone. Dari kata labarik sira idade ino sira se estuda bara kono se aprende buat bara antam ai mosa karak sira tu confida balabarik sira kata imi tengki atene conhece dia conhece liutan San Jose liusi taukor imagen San Jose nomos diskursu atau nese mos barani kuliah ya emanelet ya publiko nesane. Ia fating hanesan Cosme Freitas nuda representante inang amang husi labarik sira senti contente tamba sira ni uang bele participa ia competição ne. Tuh punya esperança kata lansirnya abang bayi sisi hanano dia klipan sehingga ahima Roma dia klipan ya bafuturnya. Kami sentimento ahira iha competição nema hau senti na beda rituang, mas be iha larang hau diam haune bele. Saya senti tahu kumus akhirar tambah mengketir mengetir udah senti mau começo udah habele sekarang tuh. Entretanto, competição ne hahu ona iha loron sanulo resen 5 fulang Abril tinan rihun rua ruanul resing neng no sei ensera iha loron ruanul resing neng fulang Abril nebe participa hosi grupo hamutuk sanulo nebe representa hosi bairro tonuluru resing pertencia ba Paróquia São José Aimutim.